شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. سال 2021 با تأسیس‌یابی سازمان همکاری شانگهای 20 سال پر می شود. مورد ذکر است که در این سال ریاست سازمان همکاری شانگهای به عهده تاجیکستان می گذرد. آمادگی‌ها برای دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای برای سالهای 2020-2021 الکی آغاز گردیدند. در جمهوری تاجیکستان کمیته تدارکات اوید به آمادگی و برگزاری نشست جشنی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه تأسیس داده شده است که با آن سروزیر جمهوری تاجیکستان راهبری می نماید. خاطررسان باید کرد که تاجیکستان در تامین امنیت و ثبات، تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری در دوره سازمان همکاری شانگهای نقش نظر است دارد. در شرایط تاجیکستان که 93% قلمرو آن از کوه‌های عبارت است، ساحه‌های نقلیات و کمیونیکاسیا برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی اهمیت بزرگ دارند. در دوره صاحب استقلالی در مملکت از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری بیش از 2100 کیلومتر راههای ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی و زیاده از 1000 کیلومتر راههای ماشینگردی داخلی از حساب دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد و تجدید کرده شدند. امروزها در دوره آمادگی به استقبال سازوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت داشته. یکی از بخش‌های مهم آبادانی این تعمیر و نوسازی راه‌های محلی میباشد که صاحبکاران وطندوست نیز در چنین عمل‌های آبادانی سهم می‌گذارند. گزارش منوچهر سلیمان از ناحیه رودکی. در دوره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه مهرآباد جماعت دهاتی چاریکاران ناحیه رودکی از طرف صاحبکار وطندوست محلی زیاده از 400 متر راهی حدود دهات پر اسفالت پوش گردید. در 2 کیلومتر راهی حدود دهه باشد کارهای تجدید و نوسازی با جلب متخصصان و تکنیک‌های ضروری مطابق به طلبات راهسازی جریان دارد. برای سزاوار جشن گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی چاریکاران کارهای آبادانی ادامه دارد. چنین در محله مهرآباد با سهم صاحبکاران محلی زیاده از 400 متر راه را اسفالت پوش کرده ایستاده. در دیگر دهه‌ها کارهای آبادانی کبودی زورکنی اسفالت پوشی راه‌ها ادامه دارد. کارهای آبادانی در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با جلب صاحبکاران و ساکنان سخاوتپیشه برای باز هم آباد و زیبا گردیدن محل و سهم گذاشتن در یک گوشه مملکت و شرایط ارزنده زندگی برای ساکنان عملی می‌گردد. با تجدید گردیدن این راه رفت و آمد بهتر و خوبتر گردیده. ساکنان از چنین اقدام‌های سازنده اشخاص وطندوست و وطنپرور اظهار سپاس و خوشنودی می‌نمایند. عمل‌های سازنده در پیروی به اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده. در برابر بنیاد راه‌های اهمیت بین‌المللی و محلی داشته، همزمان راه‌های بین دهه‌ها نیز از تعمیر جاری برآورده می‌شود. صاحبکار عزم دارد که در برابر انجام تجدید 2 کیلومتر راه، همچنین در مرحله دوم 4 کیلومتر دیگری راه بین محله را نیز اسفالت پوش نماید. کارهای آبادانی با سازندگی برای سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در زمینه اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر و ناحیه‌های مملکت با مرام جریان دارد. منوچهر سلیمان، مهروز جمعه، مقصد اخبار. یکی از راه‌های آینده‌دار محافظت رستنی‌ها استفاده حشرات فایده‌آور می‌باشد. با تحلیل کارشناسان ساحه استفاده حشرات فایده‌آور بر ضد حشرات ضرررسان با قطع‌افزار و زراعت کشاورزی نسبت به اصول کیمیاوی کم خرج بوده با محیط زیست نیز تأثیر منفی نمی‌رساند. گزارش همکاران ما. در جمهوری 24 عدد آزمایشگاه بیولوژی فعالیت می‌کند که 17 عدد آن در ولایت سوخت، 4 عدد در ولایت ختلان و 3 عدد آن در ناحیه‌های تابع جمهوری به قید گرفته شدند. با تحلیل متخصصان آزمایشگاه مواد بیولوژی، مؤسسه دولتی حفظ رستنی‌ها و شیمی‌کنونی کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان استفاده اصول بیولوژی مبارزه با مقابل حشرات ضرررسان در باغ تاکزار و زراعت کشاورزی خراجات کم و فایده بیشتر دارد. زیرا طبق تجربه کشاورزانی که با این اصول چاره‌های مبارزه را تقویت دادند، صفت محصولاتشان بهتر و حاصلناکی را بلند برداشتند. حشرات‌های فایده‌ناک که از حشرات‌های ضرررسان را نصف می‌کنند در ما پرورش کرده می‌شود. اصول بیولوژی یکی از اصول‌های اساسی سیستم اینتگراسیونی مبارزه بر ضد ضرررسان‌های زراعت‌های کشاورزی به حساب می‌رود. یکم افضلیت‌ناکی این اصول در آن است که این اصول بیولوژی
аввало ба муҳити зист зарар намерасонад, ба ҳайвонот, ба инсон. дуюм бар хоҷагиҳо аз ин ҳисоб дар вақти дар сурати истифода бурдани ин усули биологӣ бар зидди зараррасонҳои асосан зироатҳои асосии пахта, зироатҳои сабзавотӣ, помидор, зироатҳои чикини техникӣ, ҷувори макка, ино агар ин усулро агар самаранок истифода баранд, аз ин усул бисёр фоидаи даромади калон хоҷагиҳо ба даст оварданашон мумкин аст. вазифаи асосии мутахассисони озмоишгоҳи муассисаи давлатии ҳифзи растаниҳо ва химикунонии кишоварзии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвариши ҳашароти фоидаовар буда, истифодаи онҳо дар боғутогзор ва зироати кишоварзӣ натиҷаи мусбат додааст. Ба тавсияи кормандони озмоишгоҳ, истифодаи ҳашароти фоидаовар дар соҳаи растанипарварӣ шароит фароҳам меорад, ки бордоршавӣ ва гардолудшавӣ беҳтар ва дар ин асос ҳосил дилхоҳ ба даст оварда шавад. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи айнӣ корҳои саҳроӣ ва ҷамъоварии ҳосили боғҳои нав оғоз гардид. Аз ҷумла дар 9 хоҷагии ҷамъовӣ ва 408 хоҷагии инфиродии ҷамоати деҳоти урмитани ноҳия ҷамъоварии ҳосили аввали майдони ғалазору боғҳо вусъат дорад. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. дар ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ дар маҷмӯъ масоҳати умумии замин 61 000 гектар буда, аз он 559 гектарашро замини корами обӣ ташкил медиҳад ва боқимонда заминҳои лалмӣ ва чарогоҳ мебошанд. ба боғдорию ва кишоварзӣ машғуланд, киштикори картошка бо дастури ҳидоятҳои пешвои миллат ва мардуми ҷамоат ҳама рӯ ба картошкакорӣ, ба ғаллакорӣ ва чорвадорӣ машғуланд. хоҷагиҳо, аъзоёну саҳмдорон дар заминҳои корами обӣ, картошка, сабзавот, ғалладонагиҳо кишт карда, дар талу теппа барои афзоиши ҳосили мева ҳар сол боғҳои нави навъҳои гуногуни себ, зардолию олу бунёд менамоянд. Масалан, саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Файзбор давоми солҳои 2010-2019 дар мавзеи Доманакӯҳи Сиёвардан 10 гектар боғҳои нави мевадиҳанда бунёд намуданд, ки ҳосили боғҳои нав барои афзоиши ҳосил мусоидат намуд. Манам челек мебинед, манам як ҷои новобод, заминҳои лалмӣ, Доманакӯҳ. манам Доманакӯҳ гирифтем, мо 1 гектар боғи нав бунёд кардем. Себзор, гелефзор, шафтолузор, нокзор. Манам чӣ хеле ба шумо дидоси кард, манам ҳозир ҳосили манам гелос дидоси кард, ягон камбудӣ надорад, ҳама гелос бор дорад. Манам ин себо бор дорад, манам хелин. айни ҳол кишоварзон дар ин хоҷагӣ барои ҷамъоварии ҳосили ғалладона омодагӣ доранд. тавре саҳмдорони хоҷагиҳо иброз доштанд, дар заминҳое ки ба таври иҷора ё ҳамчун саҳмдор истифода бурдаю кишту кор менамоянд, аз ҳисоби баракати ҳосили он зиндагии хешро пеш мебаранд. ба ҷои ман ҳамин ҷаве ки 10 соти мо алоҳида коштагӣ ҳамин ҷо ба як замини хеле бақувват ҳастин, мо дар вақт ҳамин ҷамъоварӣ карда ба ҷош кишти такрорӣ сабзӣ мегузаронем. Зиннатои Ғоибова аз ҷумлаи онҳое мебошад, ки дар масоҳати ками замин чанд номгӯи зироату сабзавот кишт карда, имрӯз на танҳо эҳтиёҷоти оилаи хешро таъмин менамояд, балки қисми барзиёдии онро ба бозор бароварда пешниҳоди аҳолӣ менамояд. мана дар саҳро 14 сотник замин дорам. дар замин картишка мекорам, лӯбиё мекорам, помидор, бодиринг, мана лаблабу, зироат мекорем, гандум, ҷав, ҳамина мекорем, низ барои зиндагонӣ сарф мекунем, низ аз худо мо зиёда мебурорем, дар водира ваё мефурӯшем. азбаски имсол дар фасли баҳор ҳаво сербориш омад, дар заминҳои лалмӣ Доманакӯҳҳо алафҳои худрӯй ва бедар нашунамои хуб доранд, ки дар аввол захираи онҳо барои давраи зимистongузаронии чорвои хурду калон ба манфиат мебошад. кӯ пиштаҳо ҳама сабзу хӯраманд, мардум аз ҳисоби ҳама алафҳои дурушт вай иншоалло барои зимистонгузаронии тайёри худ хунучини ҳамин алафҳои бегонаро ташкил намуданд. мардум ҳама дастаҷамона кор фаъолиятгарӣ соданд. аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳои коллективию инфиродии ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ кӯшиш бар он доранд, ки бо меҳнати софдилона ҳосили баланд ба даст оварда сатҳи зиндагии оилаҳои хешро беҳтар намоянд. дар ноҳияи Рашт бо мақсади пешниҳоди хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ ба аҳолии деҳоти дурдаст корвони саломатӣ баргузор гардид. дар ин рӯз садҳо нафар бемор аз ноҳияҳои водӣ аз ташхиси ройгон гузашта, ҳамчунин бемороне ки ба ҷарроҳӣ ниёз доштанд, аз ҷониби табибони соҳибтаҷриба ҷарроҳӣ карда шуданд.
гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. ҳамасола дар партави дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати расонидани кӯмаки тиббии ройгон ба аҳолии ноҳияҳои минтақаи Рашт масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ аз ҳисоби табибони соҳибкасб корвони саломатӣ ташкил менамоянд то беморони гирифтори касалиҳои гуногун ба табобат фаро гирифта шаванд. дар ин рӯз садҳо нафар беморон аз ноҳияҳои минтақаи Рашт барои ташхис ва табобат дар бинои беморхонаи марказӣ ва кӯмаки аввалияи тиббии шаҳраки Ғарм аз муоинаи табибон гузаштанд. дар беморхонаи марказии ноҳияи Рашт корвони саломатӣ ташкил карда шуд ки дар корвони саломатӣ аз тамоми ноҳияҳои гирду атрофи ноҳия иштирок доранд ва дар банди якуми корвони саломатӣ 200 нафар беморон аз ташхис ва муоина гузаронда шуд ки ташхис ва муоинаро духтурони варзидаи ҷумҳурии Тоҷикистон яъне баландпоя профессорҳо номзадҳои доцентҳо ба мардум имрӯз ройгон хизмат расонда истодаанд ки аз ин иқдоми нек мардуми ноҳияи Рашт бисёр хурсанданд. дар шӯъбаи ҷарроҳӣ бошад табибони корвони саломатӣ беморонро ба таври ройгон ҷарроҳӣ намуда ҳамзамон дар ин рӯз 84 нафар духтурони соҳибкасби шаҳри Душанбе ба беморони гирифтори касалиҳои гуногун хизмати тиббии худро расониданд. дар сайни бинои касалхонаи марказӣ мошинҳои ёрии таҷҷилии тиббӣ дорои тамоми таҷҳизоти муоинавӣ ба беморон хизмат мерасониданд то баҳри табобати дардмандон кӯмак расонида шавад. ҳамин тариқ баргузории корвони саломатӣ ба беморони гирифтори касалиҳои гуногун ва хизматрасонии ройгон шаҳодат медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхориҳои зиёде зоҳир мекунад то дар дурдастарини минтақа ба сиҳати аҳолии деҳот диққати ҷиддӣ дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бо гарм шудани ҳаво хуруҷи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз эҳтимол дур нест. махсусан дар ин давра истифодаи нодурусти обу ғизо ба пайдошавии бемориҳои дарунравӣ ва зуд паҳн шудани онҳо мусоидат мекунад. кормандони бахши тандурустии шаҳри Бохтар барои пешгирӣ аз чунин маризиҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. гузориш аз шаҳри Бохтар. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба масъалаҳои ҳифзи тандурустии аҳолӣ эътибори хос зоҳир карда бо ин мақсад ва ҳамасола барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ тадбирҳои шоиста меандешад. воқеан ҳам сиҳати аҳолӣ аз шароити хуби муҳити зиндагӣ ва риояи ҳатмии қоидаҳои санитарӣ гигиенӣ марбутӣ дорад. муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Бохтар ба сокинони маркази вилоят ва дигар ноҳияҳои ҳамшафати шаҳр хизматрасонии сатҳи баландро ба роҳ монда ҷиҳати пешгирӣ аз ҳар гуна вирусу бемориҳои сироятӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар назди маркази саломатии шаҳри Бохтар аз тарафи соҳибкорон маркази ташхисӣ тавбатӣ кушода шудааст ки ин якумин бор на балки шаҳри Бохтар дар вилояти Хатлон бо асбобҳои беҳтарини ҳозиразамон ки бо МРТ магнитно-резонанси томограф ворид шудааст ки солҳои пеш мардум вақти худро гузаронда рафта дар шаҳри Душанбеву Хуҷанду Регар дар хориҷи кишвар ин акси МРТ-ро мегузаронданд. дар радифи дигар ташкилоту корхона ва муассисаҳои шаҳри Бохтар кормандони бахши тиб низ ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии ҳамаҷониба мебинанд. ба кор шурӯъ кардани маҷмӯаи хизматрасонии акси шифо намуна аз чунин тадбирҳои ободонӣ ва таваҷҷӯҳ ба самти солимии ҷомеа дониста мешавад. дар ин маркази тиббӣ дастгоҳу таҷҳизоти сохти охирин васлу насб карда шудааст ки мушкилоти мардумро дар муоинаву ташхиси дақиқ хеле осон гардонидааст. тавре иттилоъ додан 4 адад дастгоҳи ташхисии истеҳсоли давлати Амрико ба сокинони вилояти Хатлон хизмати босамар карда истодаанд. таъмини фазои муносиби барқарор кардани солимӣ пеш аз ҳама ба кам гардидани фавти модару кӯдак заминаи хуб гузошт. дар шӯъбаи таваллуди беморхонаи марказии шаҳри Бохтар иттилоъ доданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар гардида то ин давра фавти модару кӯдак ба қайд гирифта нашудааст. ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру сипоришҳои дар паём ироа гардида раёсати тандурустии вилояти Хатлон қабл аз ҳама ба нақша гирифт
гирифтанд ки иншооти соҳаро дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят таъмиру таҷдид карда шароити арзандаи ташхису муолиҷаро фароҳам биёранд. давоми соли равон дар шаҳри душанбе барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонону бонувон ба намудҳои гуногуни варзиш 780 чорабинии оммавию варзишӣ доир шудааст. имрӯз бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе маросими мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейболи касбӣ байни бонувон оғоз гардид. мавзуро зоиршои тағоимурод ва баҳодури истам идома медиҳанд. дар соли 2019 11 мусобиқаи варзишӣ байни занону духтарон гузаронида шуд ва мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейболи касбӣ байни бонувон иқдоми навбатии мақомоти шаҳри душанбе маҳсуб меёбад ки маросими кушодашавии он имрӯз дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии омодагии олимпии дастаҳои мунтахаб доир гардид. маврид ба таъкид аст ки давоми беш аз 2 соли охир дар пойтахти мамлакат бо иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри душанбе ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим толору майдончаҳои зиёди варзишӣ бунёд гардиданд ки феълан аз шароити муҳайё гардида ҷавонону бонувон истифода мебаранд. мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейболи касбӣ байни бонувон барои дарёфти ҷоми пойтахт гузаронида шуда 26 июн ҷамъбаст мегардад. дар ин намуди мусобиқа волейболбозони касбии шаҳру ноҳияҳои мамлакат новобаста аз сину сол байни ҳам рақобат мекунанд ва барои шаффоф ва назорати доимии ҷараёни мусобиқа мураббиёниботаҷриба ҷалб карда шуданд. дар фарҷоми мусобиқа ки 26 июн муайян гардидааст, ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо ҷоми пойтахт ва 50 000 сомонӣ сарфароз гардонда мешаванд. барои дигар варзишгарон ки дар ин мусобиқа иштирок мекунанд, аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри душанбе ифтихорнома ва мукофоти пулӣ интизор аст. зоиршои тағоимурод, баҳодури истам, душанбе, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.